regreti kontao. Kono mimi wawata wola ngolande kali famiyangu. Tata piji ni hakune me. E pourtant kambe be andi confiance ya. Afamu dela. Amin ko on non mi regreti. On mo don mi la regreti billah wallahi. Saya mi sono fatto indoabile. Asko simiteu tika masoka hala do kalamta. La ya ben soda pada kana kici. Afam. Ni? Yang kiki lamu. Kecil wey, sia hakki dong Allah, andai konung Allah waduma. Ala ilaptani apona, ala sirete, ala ilaptani, ala morgo. Kosuana mati, très bien, très bien narré. Tout va bien dans ton condition. Hakuna mai Allah normalement na anduano jettude example e minyama. Babe mingi o. Merci No habela tu habela. Hapola ngey. Billahi mi jarantama minyama normalement ko minyama doit jettude exemple ma na doit jettude exemple ma appo bil rombi honto ko mako normalement na doit atade jombude minyama minyirama mo wi an ko minyirama on don dara exemple on ema kanga do na koto an jombi mi jom non hersinani ma ko hollutuna ne nyande de wola do ara ko gorebe ma yata dumda pani je lacciri tonge pani je rigal sa andu no ko woni fatude der ni anden ko Dio no ati tu mi esplicano reso mon figlio non wadi mi atti mi nan jombi che mi esplicano mi Maria Zango ma wada bribi adna la fu andan jombi abi mi ata jombi de ni mi ata wadde jomba ko babagi denna bo ma wada tu ko denna bo ngari dungo sai nonno min ni Maria Zango mi wada bribi pura mi subhanallah Maria Zango go gara jettano tua subhanallah kore subhan min kala andu do ngati saje lagi ndu so e Maria Zango awon si lilu no ngara ka Maria Zango babi acce fianna mi nyanga ba betun naoji tum min Maria Zango wada bribi ombo araya halilu na re ka Maria Zango ina fiti di gorejo ma on kan kai di araya binan piti di babe kono no mi ay tulla an di arti sa Maria Zango wada bribi adna la pop an le wa mi jumbi che betun naoji haccuron ko jerwal di lafiya ma mo ananda Allah ba jon ko yid ana wadi privé mariage babe no babe wonon kadi ko mariage ni go nyande de jungu sagwan bay woni tun ko jour de mariage ma dinna ko sere je di sagwan wa privé dum bitu je mariage on do da de ka babe mariage on da privé ala no se sempre babe ungo peto adi ni ala ni malo porto bay tun na waddi yawde osoje rewde yaha golle billahi uma o la fi birbi nanu ngami feli ko sonnajo on jullo don jettudo oto mo ngatuma ko mi feli kono on don anne on billahi mi anyande mi yiti dio min kam yewnomo koye welanda non fop ko dumaɓe noon bay Maria o kata honno mi wonnima koye komi wolantama ko jomba bruwi a ɗaɓɓa kanaɓe mi faltanima koye mi faltanima kono ko wowli woɗe mari ko jabuɗa angi kon kundu kumma yeddete ko ka goɗɗo woolay min noon gono mi artidi min gono mi arti na fi noon ɗo mbawde kono gono mi arti baɓe ma miss e puis hande kadi a ɓurti focciti ko foti ñande fini wi to ngari ma kelele to foti benta kon dewdal welana gonga ko cewgal mi weyi Bunga jombi tidak mo iduda. min jaddi o fait hay otidi no piiji otidi fof no kadi piiji otidi fof no ɗi ko ɓurna weltinde kadi fof ɗum tawi ko mariage on feƴƴiɗat les bonnes conditions Kami alhamdulillah nan. négativité fusmi yaade ko mariage par ce que kala fusmi yaade ko mettitolani ha jon fois faut yaari no faalirade noon non on va remercier le bon Dieu ainsi nos proches nos amis la famille
tout le monde en fait en question, on va remercier parce que c'est grâce à eux, ça y est, nous réalisons. Wadi no falira del non a fami c'est grâce à eux. Donc oui bebe wonde to wadi o bayde wonti de yimbe vraiment donc quand des suis dans le plus au Kat men la wel tengok je. Men alam fa na malanda de dengo i. Ni ko soma. Na wo mo fala jombu de mira. Dan enen dan di non lang andi on woni ak dem. Est-ce que ben di non doit jombinir de dans les conditions non bi doit jombinir de. Une bonne question. Cima. C'est vrai, quand on a fait du beaucoup mieux, la femme mais l'islam même, il y a un miracle. Fiu no hai sama kala. Il y a du conduit de bien minira. Wa ta marche de fait. Ko tanti giro andi go pagaye ni. Wa ta wa dino ko tangala dember. Fiu no ngolon ginani. On kan hala soi-disant o jomba. Afama ali. Parce que on ka yata wo mimi Umar jomba tala wadir ni wati signi ko hala no fait ko fino fait dira. Hara ko len kambo woni ondiri. Ko ta wata jombo de dira. Ça c'est impossible. C'est carrément impossible. Mira wata onde lutu de konda sudu en fait. Hey, kala ko nyul lubay. Boni ko yata am yal pe. Lubay kono dan di mira. Langan di mira kono kay dan di mo ka. Je sais. Elle est capable de tout. Mila ya réfléchir on der. Est-ce que tu comprends? On ko wono voix mo na voix mo wono na go tu. Fa qu'est-ce na bonne voix en fait. Quand on a comme mauvaise voix mo wono. Donc ko wa ta ya dango yal to en fait. Yon le temps mi ko ma fa ni ko ta woto papa ngandi ko. Parce que nyande kada ba be ngandi. Ko piji bondi woni akon ma be non ara ni yal to alhamdulillah. Quand question. Donc mingang bida ta ko no wada. Quel qu'en soit PDX, no wada ta ko ta wata nyomo de mira. Jamais plus grave. Donc on a ici. Asa lang dita kifiro no. Okay? Kuminata ma. Ay tumingkan langan di mira. Kuminata ma. Yuko moji ma. Okay? On a tout tranquille. Donc à foyer ma. On a simple au fait. Ti mira aussi. Si l'on gasa yuro ndiro, si gasa ta, si nous tout tranquille, ok? Donc à de ma. Donc il m'a kondo, ok? Donc ta sanju pour rien, c'est mira ko en fait. Tawa ta njombu de. Tawa tawa di ko be wadi be wonda do ko be wodi to njombu. Binna andi debbo ko fara do wodi kono mo joja ala goy. O gonga me ko tawa do bi sida. Kono bayden do allo ken balde cenda. Ta. Enyi e fengo. Tout le monde va te venir faire. Anda wala de do hanya na inga na anda acha Maria zimia na wala do. No na ya vya makuni ma ya na do wala. Konta mitama. Kadi na yo mo man Maria suntu yoda. Hai no ko ya la inga na Maria. No jombe ko to no yoda hai do aya hal. No mekir ma no zono mitama. Ni chance. Fus an aya hal. Dali ko ta ko mo na fikin. Goɗɗo siɗa woddi goɗɗo piiji kono toon hay so tawi woni welatama waɗira sabu waɗira sabu an wawni par ce que ko miñanga Allah wawi walade ɗo wakkiloɗa ɗum no ittannema bimda kikiɗe alaɗo no na min joni o. La seule chose que tu fais à la maison ko toñugol la bimbi kikiɗe hirani joni taw mbiɗa haala fi ko hoɓɓe ko ni ɗonɗo nu enen mariage ɓeŋen konde mariage o ni tegami fiancé ma Nami fiancé ma. Ɗani ko ɗum famata taw hunde wottere dooɗa wadde ka hakkille ma enen ndiɗo taw ko kileya joni entre men taw non si ala fi fiancé taw enen ndiɗo taw ko kileya joni hakkude men yiɗidir kay selo fi yiɗindir ko to taw seluɗo laisse tomber non mi haala joni taw min noon taw déjà ittu ɗum ɗa ka hakkille ma par ce que hiɗa andi ko woni kon entre men enen ɗiɗo ko piwum noon ko a duwata hawjude fimum noon taw hewde parce que ko affaire tewga min on noon enen ɗiɗo taw jomminirgal men ngal taw c'est ko ni taw ko ni de taw par ce que ɗa andi ko woni kon entre men enen ɗiɗo yande kala famille on andi ɗum ɗo feƴƴi hakkude men haray ayne mariage haray seeɗi ɗum ɗum ɓe andata ɓay si ko min andi ɓe andata ɓe mudda jam aduna ko wa hey kala kon haalde hey ka ɓawto tawnugo makko haalde hay sa waali jooɗuɓe yimɓe ɓen anday kala ko waɗɗa kadna si wona an andin ɗo si wona no sina hara dey ko an ɗum joni ko ma kon haaɓe ɗon ɓandu wedda mais stilla kona ɗum honno ɓe andi joni noon komi faala joni noon komi faala ɗum noon taw woni passi